into inkinga ngisho ngathi uphatha 1000 manje uyayibhema manje yabo u1000 alikho i-hour likhulu i-hour likhulu i-hour uzobhema into ka 50 rand ngeke uthenge ka 50 rand une1000 uzofika uthenge ka 100 mhlambe u4 shuthi usuna 600 so7 lo 4 lo uzobeka wonke uphisa oqala ushaye wonke uphela owesibili ushaye wonke uphela owesithathu owokugcina uzothi ushaye usuphinde wabiza abanye futhi abanye abawu4 u200 so1 ukudla ukakakucabanga othi uqeda le mali uyafika umuntu udla ama chips usumcela ama chips usulambile usucela kuyena lo muntu athi unikeza 1000 uyakuncisha futhi professor niyaxabana nokutshela nami ngisebenzela izingane zami ngiphethe drugs uphethe imali so you have to choose ukuthi le mali yakho iphethe uzoyisaphi it's either uyisa drugsini noma uyalapha eShoprite uyothenga into yokudla kodwa into oyichuzayo ukuthi ngiyale drugsini uma usuze wangena lapha edrugsini ngiyakuza ukucabanga ukuyothenga ukudla uyikhethela wena futhi indlela zimbili futhi ngisho ngithi izintathu indlela professor ngoba zintathu ikhona empumelelweni yona ngathini iyabonakala hayi ukuthi ayibonakala ikhona futhi eyobubini kuzoba khona egodini nje qho ekufeni yabona thina asiyichuze eyobubini noma siya kule emgodini ukufa siyisa thina ngqo siyabona kule sifike siwumbe thina umgodi siphinde singenele thina sesidinga umuntu ozosigqiba uyakwazi futhi ukuthi uyikhiphe wena kulowo mgodi bafo yebo mina ngikwazi ukuthi unduduzo njalo ngikwazi ukuthi uxolani hayi angisiyo uxolani professor uxolani igama engizethe mina lona emgaqweni nje la mina igama lami ngunduduzo gift ngungubani awuthi ngibonile mina hayi ayinqunyiwe ngokuthini isitifiketi sami ngisithathele ugogo cause uma bengingamazi ngathi nje for half wempilo lo bengingamazi ngiqalwe ngenze ngamazi 2011 bephila impela hayi ukuthi bengaphila yazi akujwayelekile kwesinye isikhathi uthola ukuthi omama bangaziwa obaba abanongaziwa mhlawumbe uma ungakha phezulu kwenzeka kanjani empilweni yakho kubo umama ongamazi instead of ubaba bobabili labantu bengabazi ungcono ngoba ekukhuleni kwami ngicine uma sengimthola sengimazi ubaba ngimazi enhlobo ngoba ngisho isithombe sakhe angisazi kodwa ngicine ngokukhula kwempilo uma ngisho bengithi bengimbuza ubevela futhi umlilo nje mangimbuza ngobaba ongizalayo kodwa ngicine sengikuthola uphi kubo kwababa noma yena ngingamtholanga no mfowethu before usithathe nje bafo ngempilo yakho bafowethu babukeli ngizocela ningixolele kakhulu namhlanje nginomkhuhlane omubi ngivuka emashidi namhlanje so manje ngizodama ngikhwehlela mhlawumbe endleleni ngoba nani niyadinga ama episode niyadinga umsebenzi kuyaphoqa ukuthi ngelinye ilanga ngihudule noma ngingekho right ukuze ngizokwazi ukuthi nginikeze abantu into abayifisayo bafo before nje sithi ukujula singene eindabeni zempilo yakho uma ungasazisa kwenza kanjani ukuthi ugcine manje wena uxolani igama lakho nje lapha emgaqweni wazishintsha ngaziphi ingqondo kwakwenze njani ngoba abanye abanokuyishintsha basuke bekade besuke emalokishini bonile uma befika la beyishintsha amagama ukuze makufika abantu bezobafuna befike bebafune ngamagama a wrong mina professor ngathini ukukhula kwami leli gama elithini uba unduduzo gift nalo ngabinikwa ubanginikwa ugogo cause angeke ngize ngithi khona igama engathi mhlambe ngaliqanjwa uma so leli gama leli lithi Xolane khona ubani umfowethu la besihlala khona cause angiyena wangala mina ngwale emakhaya kwami eMangozi
Oh. So khona umunye umfana nje besihlala naye komunye umuzi waMthembu. Kusawumthembu wonke lo vele. Nangala ugogo esihlala khona nogogo kusawaMthembu. Yeah. Bese kuba khona uMthembu ke ngala uba wakhona kusebathenjini. Isebathenjini nje lapha. Yeah. So leli gama leli ekusukeni kwami le cause ekusukeni kwami ngala eManguze sengiza ngala uyabo uzothi uma ufika ufice nje kuleyo ndawo abafana bakhona impilo ongayijwayele le yenzeka lana yebo lonto manje mabe ngibuza igama ngibone lithathela leli lithi Nduduzo leli lithi Xolani ngizwa kuthiwa uX ngagcine nami sengithini mase bengibuza ubani ngithi mina Xolani nanani bese ngilithanda kakhulu because umuntu beboshwa njalo thanda uwashintsha nje lamagama mhlambe ngiyaboshwa kule nyanga le ngiyaphuma mabe ngibuze epolice station ngilisho leli uqondile uqondile wegama lami ngizovele ngithi nguXolani yabo lagcine selingena kanjalo ke la emgaqweni idunyiswe ukuthina abafethu benginabe ejele abathi mabephuma sebengifica ngala emgaqweni bafike bathi hawu iXolani manje iningi ke ligcine selilazi kanjalo legama uXolani lo manje kukancane sizobuzana amagama la estradini manje mfethu uma kufika mhlambe abomndeni wakho kufika mhlambe ugogo wakhe ezokubheka awusabi ukuthi angafike afune uNduduzo kodwa manje abuyele emuva engamthola ngoNduduzo ekubeni uNduduzo ekhona lapho ke Professor Nkinga eqala khona noma ushona mina ngingathini nje ungakathi wena sesiqala ngempilo yami cha ngiqala ngithanda nje mina ngiqala ngisale sengena kuona lo freeway lo ngingathini ekhaya bangazi abakwazi kuphi ekhaya sengineminyaka ngineminyaka ngempela ekhaya cause kunokuthi mhlambe sometimes kwezinye ikhathi kube nomuntu ozoqhamuka nowe engingamazi uqhamuke ebusuku ezofika ngitshela ukuthi hey ekhaya bayakudinga ugogo wakho udinga ekhaya yebo lo ekhaya bangazi it's about manje 11 years mangaphosisi cause ngicine nini 2014 first year uqala unyaka ngicine ekhaya mina ke ngathi Professor ekukhuleni kwami ngumuntu owenza izinto ezinhle ezijabulisa umphakathi nawo umndeni but mina mangimele ngiyijabulise ngendlela yami ngizohlezi ngenza into ezibhedayo mina nje empilweni yami into engijabulisa mina into ebhedayo because mangenza into enhle ngiyibona ingangijabulisa ngokuthini ngathi angikaze ngenzelwe into enhle noma angikaze ngalithola uthando lwabazali uthando engihlezi ngilithola ilulu nje uthando lwezigebengu uthando oluthola ejele ayibona leyo nto leyo ukuthi uyakwazi ukuthi nibonisane nabafethu but into enibonisana ngayo nalabo bantu osuku nabo into ebhedayo yodwa ayikho into engathi iyakha ngoba isikole hayi bandla ngigcine nje waba standard 3 lo standard 3 lo bese ngivele ngihlupha because bese abantu bethi mhlambe ngasetshenzwa noma umkhovu lona yayibona leyo nto ethusayo ukuthi umfana omncane ongathi una 7 years kujimisa kwenhlamvu esibhamu yayibona leyo nto leyo so mina into engagcina sengiyithatha ngiyifaka emqondweni into ezibhedayo yabo ukuthi engathi ngingafana nobani unesibhamu ubamba imoto engathi nami ngenza njalo ukuze ngibe nemali esheshayo so mina ngize ngibe la ngikhona manje ukuthanda izinto nokuthi uthando lwabazali angizange ngilithole olwagogo uthando ngilitholile lona leso sikhashana kodwa leso sikhashana mangilo ngilirilo ngilibuyisa mina mhlambe ngihleli ngedwa ukuthi uthande sengingalithola lwagogo and mase ngithi ngiyalibuka liyafana nempilo yami yonke ukuthi hayi shuthi umuntu ongithande for the whole life ugogo akekho umuntu because uma ukhona uma osisibamba khona
because uma ngihlangane naye it's 2011 2010 Pheli World Cup ngihlangana nomana khona ngihlangana naye ufika namhlanje ngakusasa uyahamba ku-Christmas ngibone nodadewethu futhi ekhambeni kwakhe kube yila manje sengiqala ngihlupha kakhulu ekuhlupheni kwami kakhulu agcina waze wathela ugogo ngeke ngoba uma wakho usevelile sesiyamazi awukuzama ukuthi uyohlala naye kancane hayi ngoba ngikuxosha ukuthi angifuni ukuthi abantu baze bakubulalele la esandleni sami imphambi kwamehlami yabo ngcono ukuthi uyohlupha uma wakho mayihluleka ngizokuthatha ke kubuye uzohlala nami yabo nakhona abangihambisanga ngaganga ngala kwaMthembu lo munye ngobani thina ukuthi size sifike le Mangozi sasibancane impela kodwa kunezinto ozothi umungibuza ukuthi nafika kanjani ngizokutshela into ngisho uma ngasayikhumbuli ukuthi wasithatha kanjani waze wasibeka la afika sishiya khona yena uyafana nomuntu engathini professor wafika wasilahla because ugogo sasisabancane kakhulu hayi ukuthi sasisabancane ngisayichamela ngisho uyichamela kodwa izinto ebezenzeka ngisamncane zonke ngikhumbula ukudlula izinto ezenzeke sengikhulile nje ngikule age ngiyona yabo into eyenzeke kumina ngisamncane it's like a movie professor khona usisi omncane besimbiza ugogo bomvu wethina mina ekhaya mina umuntu ngathi kuma onebale lemnyama nje isibabili khona omunye ke la bafike nabo 2010 bengiqala nami ukubabona abathi abakanyawo isibongo bona mina ngizalwa ubaba wami uMagagula ngalawo Phongolo laba abanyawo ubaba wabangimazi so thina nalo munye ugogo bomvu angimazi ukuthi ubaba wakho ubani angazi noma uzalwa nami kubaba oyedwa kumama oyedwa mina ngazi ukuthi usiswami uma wami wasithatha lo ngakakwazi nje ukuhamba esatasa bebuze emva kwami qala mina kuze yena yabo cha nje sizohamba ngenyawo i-distance impela sisuka eRichards Bay yabo eRichards Bay hayi esikhawini angazi ukuthi liphi lela lokishi kodwa kwakusakudala lapha ngempela ngazi ukuthi cause ngathini u99 mangikhumbula u99 bese ngisemakhaya bese ngisemakhaya cause 2000 bese ngibhala mhlambe lo ekre wa first year mina iclass professor bengiliphinda almost maybe 7 times iclass elilodwa but ngihluzekile emqondweni into eyelwe esikoleni mina ngiyakwazi ukuthi ngiyenze practical yayibona leyo nto into umuntu adinga ukuthi ukuze ayenze kumele athole incwadi mina ngiyakwazi ukuthi ngimenzele yona the way yena azoyifunda ngakhona encwadini but sona isikole ngiyasidinga sengikhulile impela kodwa isikole ngiyasidinga ngobani kunezinto nami ngeke ngize ngizenze ngaphandle kokuthi ngize ngiqale ngiye kule yancwadi le abanye abantu abaya kuyona beyofunda ukuze bathole inthiwa yini ngesingisi it's a key to success mabesho ukhiyo impumelelo anginawo impumelelo so professor eminyakeni edlule because uma wafike washiya ukhona umkhulu ubengakwazi ukuhamba ushiya ukhona umkhulu ugogo uyilo muntu oyenzani ohambe emba imithi awukho umuntu engawazi indlela ugogo ebengithanda ngayo ubengithanda edlula ngisho izingane zakhe khona ilingana nami ngeminyaka ugogo bengithanda edlula ngisho izingane zakhe lokho bengakufihli futhi lekusho
bengithanda edlula ingane zakho gogo cause yonke into ebekuthiwa makuthiwa iyenziwe ngisukuma kuqala makuthiwa sibani banenza ukuthi ngizosukuma kuqala mina ethefika lo ezoyenza le nto sengiyenzile makuthiwa siyapheka sisabancane professor ngokuthi mina ngihlezi ngila emhlane kagogo ayikho into makuthiwa ufuna ukwenza ikabishi uzothi mayithi uyabuya ikabishi sengilenzile lapho uma wafika washiya professor wangamchaza umkhulu bekhuluma umkhulu ozala ugogo omunye wabantu bengithanda ngempela cause kwakusahlumile ngempela umuzi wesitini loyana kodwa isakhiwo esidala ugcwele utshani yabo inkosi saqhamuka ngamahlathi itruck yashiya kwesinye isigodi la eshiya khona itruck mase kuthiwa ngiyayiqaqanisa lento ngiyayibuka it's almost ukusuka la ngiyalapha emathuneni ikubo kwama ngqo kubo baba kama kodwa uma wahlulwa ukuthi asuke nathi la itruck eshiya khona siye lapha bancamela ukuthi sisuke la siye le point la yofika sishiye khona bese ahambe ethi uyabuya lapho professor wafike washiya wathi ehamba ngathatha lo mncane ngambeka emhlane nezikhwama ngihamba nawe sifika komunye umfule bese washa kona impahla lapha ngangingakawazi sithi sifuna ukuwela phela ngithi manje sitshenza amanzi amancane sesivinjwa abantu bakhona ke la esigodini hayibo ingane encane zenzani yabo khona inyoka la sibabuza niyaphi sengikhohliwe nami ukuthi hayibo konje siqhamuke ngakephi lana ngoba sesila yebo angithi ngalesikhathi sifika sengikhohliwe ukuthi indlela esiqhamuke ngayo yile yebo hayi sebasithatha omunye hayi ngibabonile befika nomunye usisi lapha naye kanje sibuyisela khona ugogo mhlawumbe wazi wafika yini ebusuku naye uyaxakeka ingane zabani lezi sebayabuza ayisengiyachaza hayi uma usibani bani kanje awugogo awumntana uphi asimazi ufike washiya nje wathi uyabuya esitolo hey yilapho engathi professor ngalolu suku nje yila engaqala ngathi yila ngiqala khona ngibona uthando bengixolela ababukeli banokulwa nami mangiphula umuntu olimi yazi ngisolani ngoma wakho uma wakho nanimxakile kodwa into ayineshow yayo ukuthi mayinishiya kulomuzi nizolithola uthando kubi khona kodwa iyona ndlela ayengakwazi ukunisave ngayo professor ngathi uqinisile ngalapho madoda and ngaloko ngiyamthanda ngaloko ukuthi ngena lapha uma wami akangithathanga wangilahle emgqomeni plastic cha uma wami impela ngiyomthanda impilo yami yonke ngoba wakwazi ukuthi okay yena noma ahlulekile ukuthi asinike lolu thando lukamama kodwa yena wakwazi ukuthi okay nami uthando mhlambe lukwababa ngilitholanga kodwa ngoba ngiyazi ukuthi uma wami ongizalayo unothando olungakanani ikhona indawo lezi ingane mangiyithatha ngiyoyibeka lapha impilo ikhona la impumelelo ikhona lapha yabo uthando ukudla yonke into ikhona uyayibona leyo nto leyo cause imali thina besingenandaba nayo esikhulu hayi imali besingenandaba thina besazi ukuthi masisebenzile ekhaya bese sihambe ngeweekend siyocenta ngala kaMthembu ba right banesonto elikhulu une orphanage la emudlule embazwane kuthiwa isemseleni ine orphanage lapho ngasesibhedlela i-orphanage yakhona ke lapha kwaMthembu because lo gogo bomvu omncane lo wathathwa yena wayiswa khona lapha ngokuthi usayintombazane lena yabo ngeke isemakhaya lapha yabo futhi ke professor kwahambe nje isikhathi ngingakangena esikoleni kodwa ngafika phakathi nonyaka wesebephakathi mina ngifakwe esikoleni ukuthi ngibe nezinye izingane unyaka uyophela for October kwathiwa nje hayi ukuthi uyafunda just ukuthi ungahlali ekhaya ngoba manje unogogo ngeke ahlezi ethi ngilandelana naye yabo hayi
ugogo wathi hayi sizohlala nawe makuya ngokuthi angiyanga kulezi ndawo ezikude ngihambise lamasaka emithi ya usamncane uzoshesha ukhathale ya ubungizwa kahle ke lapha hayi ngeke ngize ngikhathale mina gogo mina ugogo ubethi mayiflathela ethe sala la ngoba manje ngiyehlathini ubethe sithela ngibe ngithatha ucelemba negeje namasaka uphetha wakhe naye nocelemba wakhe negeje professor uzothi angimlandeli khona izihlahla nje angithi bese ngichazela hayi khona iningizimu impindamshayo wathi ya uzothi ebuya le eyokha le amagxolo lawa ezimpande zesihlahla esithi uzobuya almost mhlambe sengigcwalisa amasaka u3 thina laphana umhlaba walapha eManguze ithi umuthi kusamthini uthi umukha kumele uyitshele emqondweni ukuthi ngizobheka ukuthi ngisho ngathi uyakubona lokho okunye kodwa wena ngoba uze ngokuthi lokho oze ngakho ikhona ozokufica kukuningi kodwa umuzothi ngize ngalokho nolokho uzodideka yebo lonto so mina nje professor ngathini ngikhule ngumntwana oright inkinga la ibiqala khona isekugangeni yabona ekugangeni professor hayi bandla baze bahluleka hayi ngoba bengiganga ngempela professor ngene embobeni encane ngizongena professor ngifica imali iningi kodwa kuleyo mali leyo eningi emzini wabantu engawazi abangangazi ngizofika ngithathe mhlawumbe u10 rand kuleyo mali ebekwe lapho makuhlwezo ligcwele kwengane uhlweza mhlawumbe ligcwele lelo ngizolichitha phansi ngithathe 10 ngiyazi ukuthi kuleli 10 nginesihlanu sokuthenga ama chips labo 10 cent laba bonke ngiyothenga usweet ngawe uqala amaphakethe sengiyahamba kodwa ngiphahlaza iwindi ngashiya kumapetupetu endlini yomuntu ngathatha nje 1 rand ukuganga is spiritual futhi umoya kahle kahle umoya leyanto cause mina ngiyakwazi ukuthi ngiyicontrol ngiyakwazi ukuthi uyabona la ema-drugs professor ngathi ake umuntu mayezofika akutshela ukuthi umbuzo yini engingenise ema-drugsini akutshela ukuthi inkinga zasekhaya azikho inkinga zasekhaya ezasekhaya izilungiseke ekhaya thina la ema-drugsini professor ukuthanda izinto uyabona ukube kuthiwa angithandanga izinto abangibhemi drugs ntwana ukube kuthiwa ngisho ngathiwa nginemali kodwa mangikwazi ukuthi ngitshele ungatsheli inhliziyo because yabona inhliziyo ivumelana nayo yonke into yabo tshela umqondo wakho ngoba manje uma uzotshela inhliziyo izotshela umoya wakho nomqondo wakho konke ukuthi esenza nje nomzimba uyavuma kodwa mangitshela umqondo wami ukuthi not today inhliziyo izolindela imqoyi lokho futhi ukuthi yipi solution manje sizana senzani mina la umnqobo uyazi lapha ngoba sibhema professor ngicamela ukuthi ngingabhemi makukhona umuntu ongabhemile ekhala ngempela ngikhipha mina ngithi mina uzokutshela uyabona uma ungabuza umfowethu loyo mina uyafana nomuntu engathi ngishiyelana ibele uyakwazi ukuthi angibonise ngento eright uyena kuphela akekho umuntu la emgaqweni manginenkinga ngiyakwazi ukuthi ngimfune umnqobi ngimthole umnqobi mfethu ngifuna ukubuyela ekhaya mfethu yabo manje nginenkinga kanje yebo lo professor ngizoyithola imali hayi imali encane imali ngempela yabo the last time ngithe ngifuna ukuhamba ngekhaya njalo professor mangithi ngifuna ukuya ekhaya ngiyayithola imali engibona ukuthi izongithatha ngiyise ekhaya phinde kusala imali engizokwazi ukuthi ngiqhube impilo kodwa leyo mali ivele nje ishabalale nje angazi kanjani anesikhwela ama-drugs hayi ama-drugs awana nkinga
inkinga imina. Ama-drugs awanankinga professor. I-drugs ngisho ungalibeka ligcwale la. Why ungayibuza ukuthi wena lo ngobe wadayisa engaka? Nayo imali unayo nayo. Kodwa udayisa ama-drugs. Nayo indlela ayiphilisa ngayo uyayitshela yena ukuthi hayi lento ngeke ngiyibheme yona into ezongiphilisa le. Because mangiyibhema ngeke izingiphilise ngizoyithatha phi imali? Izongibulala. Izongenza ngifane nalo. Thina singene kuona ama-drugs siwabona ukuthi amenzani umuntu. Singene ungene siyibone ukuthi umuntu imenza abe into enje. Phela sabantu ngoba sabantu. Kodwa hayi mina ngeke ngize ngiqamba mama. Uyabo idampi la doti. Thina la sisuke sikhona njengabafethu siyafana nokuthi ayesithathe sayoyiphosa edampini la ekudantshwa khona udoti. Yabo akekho umuntu ophilayo professor ongathi isilondeni uphikika ini impethu. Kusawumuntu lo umuntu ngoba uphefumula njengawe nenza into but akekho umuntu ongathi ehamba nje uhleli phansi impukani zonke zithi bhu kwena. Yabona ukuthi le i-drugs le liyenza into enjani. Likwenza nje ufane nomuntu obolile angazi ngathini but still sibhema kunjalo. Sithanda nje thina ukuthi mase ngibhemile engathi ngaloke ngiyikhipha yabona into emhlophe. Especially khona leli lifikile kuthiwa ithiki. Esayisa ngishabantu. That's a dangerous drugs professor leya. Leyanto leyana ngingayiqamba ngokuthi akulona i-drugs umuntu owenziwe umunye umuntu. Kodwa wena ubone upowder. Leyanto ikwazi ukujika umqondo wakho. Into ecabanga ngaleso sikhathi. Yabo ngoba ubona lento emncane emhlophe le. Yeah. Le encane nje emhlophe professor ngiyisusa mhlambe ngiyisusa phansi la. Ukuyisusa kwami ayisekho right? Yeah. Ngiyisuse ngayibona ngiyilahla le but ngizothi mase ngibuyisa amehlo ngizobona isikhona la isikho. Sekumele ngihambe ngiyisusa yonke lento ngithi. Yikho behlale beyichotha. Kumele ngihambe ngiyisusa yonke lento. Hayi ukuthi professor ngoba uthi wena uyayibona uyisusa. Into engekho le uyibonayo. Thina siyakwazi ke thina abanye ukuyicontrol ngisho umtshela umuntu athi hayi yena ubona isilwane. Ndoda kusona isilwane. Khona bafika kimi bethi bafuna ukubulawa abantu. Angithi manje wena professor yena inkinga yakhe ukuthini ufike wabhema. Wathi mayisebhemile esewuza ugufu into yokuqala efikile emqondweni ecabanga ucabangeni ucabangela abantu laba bemfuna engakabhemi drugs elokishini. Cabanga amacala Noma ucabange laba abantu labade bemhubha ku street kuthiwa uyantshontsha. Yayibona uzobaleka kade babeleke bayohlala lapha ku Broad Police Station. Ahlala eminyango. Ubusuku bonke. Koze mhlampoza nyamalale mhlambe ngabo 3. Sekungekho umuntu ke labantu abaphuzayo. Into esuka ingekho leyo. Leli drugs liyakujika. uSidumo wafika la sathi mangihlangana naye wathi akazazi ukuthi uke wafika la. Yes. Yabona into professor le kuyiyona efika kuqala emqondweni ihlale. Into sukuyibona ngathi iyenzeka kanti ayenzeki into engekho. Yabona lento engikutshela ukuthi uma uyisusa lento othi uyisusa bese uyayitshela uqiya yayikho lento le. Uzothi uma wabuyisa futhi amehlo kanje professor ngeke uzubone lutho. But uma uphinde wayibamba futhi wayithi isila emqondweni leyo nto ngithi. Ngoba usuyibambile ngesandla wayilahla usuyacabanga ngathi ngibheka okunye. Uzokuthola futhi uthi umuthi omunye ebone ngathi ungcolile. Namachashaza kade ishintsha manje eclean. Abone ngathi namakanti yena usengcolisa yena akaboni. Ilento esekhanda lakhe manje. Yeah. Lento nje sekuvele kwayiyona amehlo yabo ukuthi akusawena. Yikho beshayiswa izimoto. That's why benza kanje. Nami ngiyayibhema impela. Omunye nami obuyenza njalo. Kodwa mangibona ukuthi hayi isikhathini bangitshela isikhathi. Ngiyazi kumele ngiyophanda. Ngizophantela oba. Mangobhizi ngichuthana nento engekho. Ngisuke yabona ukuchitha isikhathi. Ngichitha isikhathi ngithi mase ngiqedile sengiyabatshela yeka lento yenzihambe siyophanda ayikho lento oyibhekayo. Awukwazi uzobheka into ezimhlophe uzoshaya impukani. Kuyoshona nini la ngishaya impukani.
iThekwini lingaka ngoba over millions nje impukane la sihlala khona lapha uzoshaya impukane ezingaka ngoba ngisho nje mina professor mina ngumntwana oright hayi akusho wena bafo kusha amazwi wakho bafo kodwa izenzo zami izona ezimbi ukuthanda kwami izinto ikona okumbi into embi ngiyenza ngaleso sikhathi leso ngoba ngisuthi makuthiwa kwenziwa into enhle ngenza into enhle makuthiwa asilungiseni impilo la mina ke professor ngathi ngingathola isandla songeseka ngihlangane ngento right yes yabo umnqobi ukube kuthiwa umnqobi ngihlala naye kanje ngabe i-drugs angisalibhemi professor mina nomnqobi lo mhlawumbe ngabe sinemoto ezinhle kabi hayi ukuthi mhlawumbe ngabe sinetafula la cha nathi mhlawumbe ngabe sinezitolo eziphakathi kwamanye ama-building la ngaphansi kodwa manje leyo nto asiyitshelanga nisayitshela ukuthi asibhemi i-drugs lento iyinkinga ngisho ngathiwa uphatha 1000 manje uyayibhema manje yabo kwi-1000 alikho i-hour likhulu i-hour likhulu i-hour uzobhema into ka-50 rand ngeke uthenge ka-50 rand une-1000 uzofika uthenge ka-100 mhlampe u4 shuthi usuna-600 osele lo 4 lo uzowubeka wonke uphisa oqala ushaye wonke uphela owesibili ushaye wonke uphela owesithathu owokugcina uzothi ushaye usuphinde wabiza abanye futhi abanye abawu4 u200 so1 ukudla ukakakucabanga othi uqeda le mali uyafika umuntu udla ama-chips usumcela ama-chips usulambile usucela kuyena lo muntu athi ukunikeza 1000 uyakuncisha futhi professor niyaxabana nokutshela ukuthi nami ngisebenzela izingane zami ngiphethe i-drugs uphethe imali so you have to choose ukuthi le mali yakho iphethe uzoyiyisaphi it's either uyiyisa drugsini noma uyalapha eShoprite uyothenga into yokudla kodwa into oyichuzayo ukuthi ngiyale drugsini uma usuze wangena lapha edrugsini ngeke uzukucabanga ukuyothenga ukudla uyikhethela wona futhi indlela zimbili futhi ngisho ngithi izintathu indlela professor ngoba zintathu ikhona empumelelweni yona ngathini iyabonakala hayi ukuthi ayibonakali ikhona futhi eyobubini kuzoba khona egodini nje qho ekufeni yabona thina asiyichuze eyobubini noma siya kule emgodini ukufa siyisa thina ngqo yabona kule sifike siwumbe thina umgodi siphinde singenele thina sesidinga umuntu ozosigqiba uyakwazi futhi ukuthi uyikhiphe wena kulowo mgodi it's easy awudingile umuntu ozokutakula khona uyayikhipha wena kuwona umgodi impilo nje athi ngiyofuna usizo ungaze ngiwele la futhi ngoba sengiyabonakala athi ngisale sengithola usizo umuntu ozoshesha angisuse eduze kwalomgodi lo ngingaze ngiphinde ngibuyele kuwona Nduduzo yebo ngoba useyinkalweni umndeni wakho ufana nabantu abalahlekelwe njengamanje ukucabange empilweni yakho ukuthi ngoba uNkulunkulu ebeke something kuwena khona amandla onikezwe wona ukucabanga ukuthi balahlekelwe kangakanani ngawe ngathi professor ngeke ngize ngiqanga mama ngiyacabanga ekhaya but leyo mcabango ukuba imcabango emfishane esikhashana ifika manje iphinde mangiyicabanga namhlanje ngiyoze ngiyicabange next week ngiyicabange namhlanje manje mhlambe u9 ngo10 ngithola imali engiyibonayo ukuthi izongikade ngicabanga ukuye ekhaya angisakucabanga manje ukuye ekhaya into esengiyicabanga sengicabanga lo ongabhemile
awubhemile isibanibani isibanibani akabhemile sengicabanga ngihambe ngisiza labantu emva kwalokho le mali ngoyibona isiphelile ukuphela kwayo uyabuya umcabanga ukuthi hayi bo njalo ekhaya yabo mina ngiye ngiyibuze mina ukuthi ngase ngisiza abantu kangaka ekhaya ngizobasiza nini because imali ngiyayithola kodwa usizo lokuqala engilikhiphayo luya kubantu engathi baswele hayi ngoba beswele sibheme drugs la ugogo wakho umelaphi wendabuko ugogo bengayena umelaphi angifuni ukuqamba amanga lapho angazi kodwa bengingakazi nje ukuthi mhlawumbe uzothi ugqoke intambo noma umthandazi umuntu oboniswayo yabona lonto ugogo ube umuntu impande mina ngokukhula kwami ukubona izinto ebezenza ube umuntu wazi impande ubebasiza abantu abagulayo umuntu cha phela mayifika umuntu uprofessor osuke egula uzufike amsize ngalento ayifika ukuthi ngifuna ukubuka lento yakhe yokusiza abantu ukuthi isukaphi ungenzeka wayi-inhaler from ugogo wakho ngoba phela singasiza ngeindlela ezahlukene professor mina lento isegazini ikumina ngqo uyabonga ubuhleli professor nayo ifoni camera scoop ngala khona mfowethu yonke into sometimes nginokuthi mhlambe ngizothi mangiqhamuka erobotini lapha yabo umnqobo uthe eqhamuka ukuthi angimtshelanga umnqobo uthe eqhamuka ekhoneni kwangathi into esekade ngayibona eminyakeni edlule before yazi umuntu nayi ngizoyibona futhi manje uyazi umuntu oshaya ideja vu umuntu onjani umuntu onabantu abadala ngitshela isimangane manje umuntu oshaya ideja vu umuntu nje nokushaya ideja vu umuntu onabantu abadala othi mayebona into kube ngathi iyaphinda kuyena professor yazi ngathini mina ngisahleli la emgaqweni yabo ngoba ngila emgaqweni umndeni wami cha awukho right because emndenini ngeke uzuyitshela ukuthi ayingane yami seyashona uhlezi unesifiso nje sokuthi yabo unalokhu uthi ukhona usaphila yabo gazi udlile gazi ulelepi gazi unjani uyayibona yabo ngiyaphila nginje professor sekaze ngayidweba nisho nalezi zinto lezi ngisafuna ukubuza ngawo ama-tattoo yabo ejele uma usuhleli ubhorekile awuwabizi nje ngamagama amakhona namagama usho ukuthi kusukaphi professor ngifuna ukuqamba amanga yabona la kumina ayikho i-tattoo enesense noma ingathi igama yabo lento zoma China lezi ezinye uthi ngathi umlilo dragon kanjalo iyona into engiyibhale lana now never ban le I love to play but I will never die alone lembhalo ungabe uwasukaphi angithi professor mina ngoba ade ngichaza ngumuntu othanda izinto kakhulu yabo ngayibona idwetshwe umuntu ngayifunda ngayithanda ngoba ngiyifunda ngase ngithatha ipeni ngayibhala ngathi sengibhalile ngayibona ihleli kahle ngepeni ngase ngishisa nayo ke lento ke uMamthungu ngakhanda inaliti ngase ngiyayichafaza mina ngenzelwe into professor ngiyazenzela yabona professor ngakushayela mina isudu thatha umshini ubekele uthatha isikero ulethe iraze uqobo lwayo ulethe inaliti ulethe ukotini iruli pen bese ulethe indwangu ngalezi zami izandla futhi nizwana kanjalo umnqobi ngoba nomnqobi uyathunga umnqobi sizwana naye la emgaqweni umnqobi into esenza ukuthi size sizwane naye ukusiza phela angithi manje umnqobi besiphanda endaweni eyodwa mina professor ngifike ngimncane ngenza imanga
sebazongixolela nje abanye kodwa iqiniso. No, siyalidinga iqiniso and siyaya lapho ngoba yeah. Uyabona la ku West Street? Yeah. Abazi. Mhlambe bona sebazokwazi manje. Phela manje angithi sengumuntu mina ofuna ukuthi abe alungise impilo. Yeah. Noma ngeke ngize ngiye kubona ngithi hayi mina owenza ukuthi. Yeah. Professor kunaba khona abafana kade behambe beshaya izitolo ngenye indlela. Hayi izitolo ezincane. Yeah. Kodwa kunezitolo bebehluleka mina ngifike ngene kusona. Yasibona le store ethi Shit Street. Shit Street. Yes. Bese nje siphethe into zase kamerweni noma yazini ungayibizi ngamagama masifuna ukuxoxa ngazo. Hayi. Ngiyakuzwa professor. Yeah. Siphethe nje into ezibiza ngempela professor ezobilada. Ngisidle almost 3 times enyangeni eyodwa. Isonto ekseni. Abantu bayithanda igameko. Uma ungasixoxela ubukwenza kanjani? Mokuthiwa nje uyifikele professor. Yeah. Angithi imali ayikho. Yeah. Mina professor into mangisuke ngikhala ngento. Yeah. Iyenzeka leyo nto engikhala ngayo. Futhi unamandla. Ngilike mangithe professor ngathi ngingathola 1000 namhlanje. Yazi ngizothi ngihambela professor kade kuhlela umuntu phansi avela sukuma ashiya ifoni. Ngeke ngize ngimtshele ngibheme drugs ngeke ngithi hawe bafo ifoni yakho. Omunye umtshela kodwa omunye uqathi omunye waphuma ebank professor wabeka isikhwama phe kwa BIM. Dabo BIM bamasonto wabeka isikhwama. Waqedwa wasula umjulu. Uphethe ikhwama eziwu2 no plastic yomuntu. Lesi sisodwa sibeka ku BIM plastic nesinye sibeka phansi. Uyagoba mayise kumele asukume uzosukuma nalabo plastic usekhohliwe ushiya isikhwama. Mangifika ngisivula isikhwama sinemali 11,600 rand. Leyo mali leyo ke sipha labantu bangaphandle bama drugs. Engabe thina sakha something nawe ngelinye ilanga okuyothi makuthiwa wenzani empilweni kube khona something ozothi hayi ngenzile ukuthi ingathi makuthiwa wenzani empilweni qhamuka umuntu athi wabhema ama drugs ayikho nje into enhla yenza vele ke injalo ke usidla kanjani le store? Hayi phela isitolo professor angithi bona bazidla ebusuku. Mina ke anginaso isikhathi sokuganga. Mina ungazuyitshela ukuthi like mhlambe ngine magic what mina mangithe hayi ngiyangena okumbuza umnqobo uzokutshela ukuthi hayi akadli imusi lo muntu angazi ngazi ukuthi nje yabo ngoba sihleli kanje. Yeah. Ngingangena lapha ngifike ngiqoqa zonke lento lapha etafuleni uhleli kanje professor ukhuluma nomuntu amehla akho ngoba uhleli kanje ayayibona le ndawo umuntu mayiqhamuka ngala uyambona ngeke ungamboni ngoba ngisho uhleli ubhekele uyasibona isithunzi sithi nangala uyasibona sithi kodwa mina ngingafike ngiqoqe yonke le nto mhlawumbe eqathake ngisho into encane phansi kodwa ngeke uzuphenduka ukuthi uyophenduka ngoba sengiyosithela ungibona ngithi sheke uthumemeza mina ngisekho. Hey leso sitolo leso professor ngisidla ngithatha isitini isonto ekseni ngihamba nomuntu omunye ubrown umngani wami sewashintsha yabo njalo maye ngibona ubese ntshontsha ngaze ntshontshe sokwana wenza umsebenzi uhleze engcene wenza umsebenzi uright kamasipala uright uhlala ekhaya akabhemi drugs kodwa njalo maye ngibona ukhala inyembezi ukuthi mfethu usadla namanje buka mina ngikuphi through wena kanti yabona ngigcina nginini last week Sunday ungishaye ngempama emarket wathi angeke ngibe ngincana nawe ukuthi mfethu shintshe yabo manje sibhema nengane ezalwe phambi kwethu sibhema nengane drugs ezalwe sesivele siwabhema lama drugs mfana uthe izalwe yinina
ungathuka yabona le ntombazane encane lapha leyangane incane ngempela professor hayi ukuthi mhlambe ayincane yabo ukuthi yabo ingane na 11 years yamanje ngeke uzuyibona ukuthi ina 11 years because bakhula ngethamba ngithi yeah iminyaka iza ngemuva kubona professor angazi yabona ukuthi no mfowethu awuzama ukuthi uyintshontsho uyilethe kusasa mina professor even ukuthi angazi uvala ngasikhatsini no ngeke kusenzeka manje ngoba isikhathi sesichekile kusasa ngakulethela yona professor anginayo inkinga because ukuthi nami isitami story ngempilo side kakhulu sona isikhathi sesidinga kade ngitshela umnqobo ethi 45 minutes yeah ngimtshela ukuthi ngisho ngathi u2 hours ngingahlala uyangazi umnqobo makuthiwe ngigxile entweni i-drugs elisuke lingekho emqondweni ngisuke ngikulento engisuke ngiyenza ngoba ngisho kuthiwa sithola umsebenzi omncane bayaqaleka professor bahambe baye kulowo muntu obaqashile esiqalekile kwathiwa uzothi mayitha sambeni minani ngithi mina eyama uyibeke mina ngikholele ekutheni ngiyaqeda into bese ngithola imali yami because mangiyithatha leyo mali le mali ongithembise yona ngeke ngisayithola sekuyiyona sengiqedile umsebenzi khona leli gama lokukhuluma bese kuthi ukuthanda izinto sinenkinga lapha eSouth Africa izingane ezithanda izinto yes ama 2000 athanda izinto lezi ingane nje esanda kuzalwa kayibambeki izithanda izinto mhlawumbe ubungathini kuzona mfowethu ukuze kusasa zingagcine zithola zesesimene mhlawumbe wena ogcinele kuzona yeah mina into engayisho professor ngathi and zihlezi zisibona yabona ama 2000 nje lawo yeah besides ama 2000 umuntu ithini umuntu omnyama umkhaladi Indian umwazi wonke umuntu professor osayintsha especially intsha because umuntu omdala uyakwazi ukuthi nabo ke abantu abadala abanye sebaqala ihunga sebamakhehla banembongo emakhanda yabo that's why ngithi mina umuntu cause imost wena ungabona kunepaki ngala kubhenyo yabona professor metro or ithi SAP noma amasosha noma yini ithini saziqiniso ungamuzwa ethi para libhemi wonke wena umuntu onjengawe professor uzomuzwa mhlambe uyimele eminyango umuzi wena para wena yazi lo muntu osuke ethi wena para ngayizolo kade ethuma mina ngiyomthengela lona i-drugs lapha thina into eningi sithola emgqomeni professor sithola into eningi la emgqomeni into eziphila saka yabona ama students lawa la ama res ngathi wonke even na city life mangathiwa ngemgqomeni wakhona ngifike ngiyipetulule yonke professor ngizokukhiphela inqwaba yama plastic ama drugs lawo esiwabhemayo hayi ukuthi mhlambe belento umuntu oyedwa uyabona abantu baningi abantu ababhemayo umphakathi ufile idakamizwa uyayibona leyo nto so driver bamatekisi ngathi mina kuyintsha professor but noma kunzima cause ingathi ilo government yala hayi akuyena umuntu engathi ugovernment cha phela ugovernment ngoba kuyashiwo government but hayi so much corruption la eSouth Africa ukuthi yabona leli drugs kunzima ukuthi liyekeke especially iwunga labo ke hayi kulula but lo ofike manje kunzima yebo intsha nje yona kumele ibuke yabo ngoba isudlula ngamabhasi abanye bayasibona ukuthi ngeke
anje labantu ababuke thina ukuthi sinjani bese yena eyayibuza ukuthi lo muntu ngobe nje nami sho ukuthi mhlawumbe ngathiwa ngiyayibhema lento ngizoba worse kunalo angaze nje aqala acabanga ukuthi mangaze kuthiwa ngiyayibhema eyibona lonto Nduduzo ngoba manje lezi zinto siqala ngogwayi ziqala ngonsango usuke kubuka kukude ukwele ungeni kanti iqiniso lithi izona izitepu zokuqala lezo ungathini wena ngakulokho Professor ilahleka lapho lento makuthiwa izona izitepu zokuqala yabo manje Professor kunomuntu obhema ithiki ugwayi insanga akayibhemi cause leyanto leyana uma uyibhema uyayiphafuza so leyo nto ugwayi insango uma uyiqala iyakukhwehlelisa cause uyayihold izala emqaleni le ijika nje la emlomeni it's like ukhamanzi wafaka emlomeni uphindwa split angithi uyayibona ukuthi i dangerous kanjani ayize imele uyihold cause uma uyihold iyakulimaza amaphaphu iwesi ngoba manje iyajova nokujova akekho umuntu ongajovi ingane encane iyajova ikhali kusekuphelile inepipe la khona elishiswayo like umuncu sweet kodwa manje ungawagwinyi lawo mathi umunce uphinde uthi uyayibona leyo nto isikushayile inkinga ngalokho nani ke Professor nathi thina abantu abayibhemayo ukuthi umuntu wezwe kuthiwa abanamqondo laba naye bese elandela lelo gamba ukuthi vele bathi asinamqondo Professor awukwazi ukuthi lapha ipaki leya paki idlala izingane ezincane yabo ngoba idlala izingane ezincane nathi siyabhema lapha thina njengabantu abadala shuthi thina Professor ngoba kunezingane esuke zidlala lapha thina sidla drugs sifundisana lezo izingane sifunde yabona inhlambe eningi Professor lezi ngane zala eThekwini zifunda lapha ngeke ngize kuqambela amanga lapha lezi ngane ezincane ezala eThekwini St George's la o Dalton o Points bayifunda kuthina futhi ayikho into ekuthiwa yiphara mina ngihlezi ngimtshela umuntu mayithi mina ngiyiphara ngilona iphara naye ngoba esuke ephuza itiye ethanda itiye uyiphara lo muntu ophuza utshwala naye uyiphara akushiwo ukuthi umuntu oyiphara umuntu obheme unga uyaphareka ngithi usubhemile unga isikubambile right khona lento oyibona ngisho obhema insango mayesebhemile umbone ehleka yedwa usepharekile lo muntu it's a paranoid ikanjalo nje leyo nto hayi ukuthi iphara umuntu obheme unga cha umuntu oparanoid umuntu obona into engekho ushaya into engekho nje noma mhlambe itiya oliphuzanga namhlanje right ushawa ikhanda awuxoxi awenzi lutho yabo uphansi umoya wakho uphansi kodwa mangeke ngakulethela ikhofi ngathi nali walishaya waliqeda uyaqala ke manje usuliqedile ukuthi akwenziwanga noma sethatha izitsho seyawasha yayibona lonto use uyena ke manje bayizo lento Professor ijule kakhulu Professor ijulile noma mina bengize ngempilo yami la but isayingxenye yempilo yami la especially le efaka intsha Professor yabona le efaka intsha ngayixwayisa intsha Professor ngokuthi mina ke kakhulukazi abafethu ngihlezi ngibathuka noma igama leli nje enhlamba mina ukuthuka umuntu ukuthetha mina nakancane uzongizwa kumuntu ngithi Fuseke ngeke uzungizwe mina ngisho ukuxatshana Professor ngeke uzungibone mina ngixabana mina muxabana nami ngiyakuflathela ngikushiya ngizobuya usuhleli uqalekile ngifike ngikuthengele leli drugs esilidlayo ngizokubulala vele nani
usuyajabula sengihlala phansi nawe emfethu lento yenzile kanje angiyithandanga ungayenzi leyo nto yazi lo muntu professor ngangithi ngifika ngamnika i-drugs uqalekile kade ngithuka ngeinhlambe engaka phambi kwabantu akhipha ngisho ummese mina ngikubalekela ngisho ukubalekela mina nginenkolelo ukuthi akomuka wangikhiphela ummese usungigwazile umuka wangitshela ukuthi uzongibulala usungibulele already wena phela noma mina ngisaphila kodwa manje umuzothi uzongibulala mina njalo mangikubona nginalokho uthi le ndoda athi ngihambe ngala yathi izongibulala le ndoda yangikhiphela ummese noma engangigwazanga warifi yangigwaza manje yebo leyo nto la professor yabona kuyintsha yamanje ingakilinge ingazizame ngisho ukuzama la kuyafiwa professor ngabe uthi uyibhema uhlala ekhaya noma uyibhema uhlala emgaqweni but kuyafiwa hayi ukuthi ubulawa umuntu i-drugs daily liyababulala abantu yabona ke manje ukoyiqala manje oyiqalayo avela iyeke ngeke azafane nami ukuthi yena uyitshela usazongcola abe njengami uyakufena straight lento ina something na poison something uyifakiwe ukuthi ayisiqeda kancane but usiduma ukubekwe 15 years ilona gudi leli drugs elifile hayi bandla inyanga ayipheli la kuthina ungashoni ungahambanga noma abantu ababili ngasho komunye umncwabo siyofihla uMathini ukuthi iviki neviki idakamizwa zimisa ithendo umuzi nomuzi lapha eSouth Africa kahle isonto nesonto professor isonto nesonto angithi uyabona ukuthi sesamaqembu kanje manje ngisho ngakho lokho kodwa sisayinto eyodwa wababona lapha emakethe wena labantu abalapha emakethe nasi isizinda sabo ngala yilezi ikwelo omkhulu wababona bebaleka abanye bebamba inkunzi bamba inkunzi umuntu mase kufika abantu ababanjiwe inkunzi bafika kuyena ngqolo umuntu odayiseliwe hey sesibanjwe inkunzi umuntu yena ke manje babheda ngento eyodwa professor uyamazi umuntu obamba inkunzi umbonile ibamba phambi kwakhe wayithatha ifoni yabantu umuntu wabuye wayinika yena wakhipha imali wamnikeza mase khanje kushawa abantu yena uhamba phambili uphethe induku uyasuka uyakuloya umuntu ophethe amakhalibhothi umdlulile lo umfakela imali ephaketheni uyapi uyoshaya umuntu le ongamfakela imali ephaketheni into ya81 le kahle iphara eliphethe ikhalibhothi kumele lihlonishwe eThekwini umuntu ongayibambi inkunzi lo yabona professor ngeke ngithi umuntu ongayibambi inkunzi but akekho umuntu obamba inkunzi othiya ngomphanto wekhalibhothi umuntu ophatha ikhalibhothi professor ukancane uzomfica eganga kwakhe kuba yikhona lokuthi mhlawumbe untshontsha amakhalibhothi ama-fruits lawa amabanana amaningi lapha yabo lento engasile professor okungazona izinto engathi ngaze zimele zikufakisa ingozi kuyilezo zinto lezo umfice mhlawumbe usejombile wangena eflatini la uzomfica esemgqomeni ijombiso ukuthi ubona iscrap sesifile esihleli lapha ufuna ukuyothatha sona noma ujombiso ukuthi ubona amakhalibhothi ngeke ajomba angene ngaphakathi eyadini lomlungu ukuthi ubone impahla ezinekiwe umuntu wekhalibhothi yabona lo muntu ohamba ikhalibhothi ikani yonke lento lo muntu lo akangcolisi itheku abantu abangcolisa itheku professor ilabantu bangaphandle ayizwa lento engishoyo kuyikhona ukuthi benzani bathuma thina esibhemi drugs uDodo uyazi professor ibuilding nebuilding inemgqomo truck amasipala ifike kuseni thatha imgqomo bathi khona abantu abanezitolo abangafuni ukukhokhela umasipala ukuthi ukwazi ukuthi uqoqe uDodo wawo bese benzana ebusuku mhlambe imgqomo it's almost 5 yemgqomo egcwele oplastic uzocela usinawana nomgqomo wakhe usilahlela nawo uDodo icala lelo
mayibanjwa lo sinawana lona uzoboshwa uboshwe ukudampa udodo endaweni errong mhlawumbe ukubone ayisesa sekuyi dumping area le yabo udodo amaSomali yonke lezi zitolo zamaSomali eqala lapha ku streets zethu uyovala ngale la kwakuyi China Mall khona zonke lezi zidampa ngale udodo wabo and uyanuka bese kuthiwa amaphara ayacleana weCalboot cause iphepha nephepha nekani isigubha ahlangana nakhe endleleni uyaqoqa konke uyazi ukuthi komenzela imali recycling uyabona leyo nto i-truck kamasipala imifikile yalokhu zithulula udoti khona uchitheka omncane uzofika lo eCalboot nali iCalboot awunawo plastic clean awu mix isigubhu awu amakani usekuqoqa konke uya kwi-recycling uthola imali umuntu eCalboot inkunzi akayibamba uyisaba kabi and labantu abaphanda ngeCalboot manje yilaba ababe ganga vele kuqala yabona laba abakudala labantu ababamba inkunzi yilaba abafike manje abanye most yabantu ababamba inkunzi abantu abayidlalela emafletini abagqoke kahle umuntu abanjwe ibona inkunzi ilahleke ngokuthi lo muntu ombambile inkunzi kade emeduze kwasinawana ekade belele yasho intombazane ngihlangana nayo ngithi ihlangana nayo iyakhala ngithi mina babheke ngaphandle abakubamba inkunzi ngithi uzokhomba mhlambe komaskani ngithi ngizongena nawo ngaphakathi ithi ababhekanga ngapha bebenjani bebengcolile lithi bebeclean avela ngaphela amandla yabona iphara lithwele kubamba inkunzi uma ubanjwe iphara owazi ukuthi ayiphara ke leli libambile inkunzi asikho esinye stop ayisesa sekunciphile ke kancane u-freeway nami ngike ngaba ingxenye yakho khona ku-freeway kwenziwani ku-freeway phela u-freeway professor akekho umuntu ohamba ngeenyawo ngithi freeway thina ku-freeway besingathi besikhamasa kakashukela ngale shukela okolweni umbila elokhe yabona ku-freeway akekho umuntu ohamba ngeenyawo ngaphandle kwethu thina esibheme wonke nalaba-ke bamabhuzi bangaphandle into ehamba lapha imoto okusho ukuthi thina masiqalekile siqhamuka sithi siyokhushukela sifice imoto iphantshelwe ithayi igaxele khona ukuyisiza Sophia sisiza sishintsha isithayi bese sithatha yonke into ke imali ifoni yonke into ngoba siyazi ukuthi usizo uzothola vele imoto ise right uzodumisa imoto hamba kwenzeka nini yoganga nafike izigawulwe zabekwa nehlelo umshophi kwangahamba ngendlela benifisa ngayo professor bazokutshela abaningi mina ame one man share angahambi nomunye umuntu uma uzothi uhamba nami uzogaxela wedwa mina ngeke ngigaxele mina uma uhamba nami futhi ngenkani sithi siyophanda mina ngifike ngithola imali ngithole something ezonginika imali wena ulimali noma uboshwe mina ngihamba ngedwa mawasixoxashe kube isigameko eseke mhlawumbe sehlela umuntu unihambile kwakwenze njani lokho isigameko professor sasikojantshi la emaguzwini Medenufi la eMedenufi akekho umuntu ongalali ke professor osemsebenzini ngeke uvula amehlo hayi akekho yabo uyalala impela usemsebenzini isigameko lapha professor sake senzeka akabanjwa ngabantu washawa imoto sangena kunalezi ibhamu lezi marapa bullets babeshangaza ngithi mina manje mase sifika laphana hawu usibekile ulele manje intamba isekho kuyena udedelile yabo ngayithatha ezuthu ngadlulisela yena angithi ngimini unesibindi ifoni ke sikhiphe ephaketheni ulele ulalela ingoma ngoba sisikile iphakethe sisika ngereza yabo yazi ireza entsha ngisho ngathi uyijini enjani mangifike nereza entsha ngiyayibeka mangifike ngayibeka ngayithi yazi ukuyisusa kwami sekusikekile lapho kodwa manje mina ndali muka wayibeka wayithi umuyisusa hayi
uzothi uyayibeka imindala azi ukuthi kunento ehlala la kodwa ngeke ezwe imintsha cause ivele nje it's yabo mangizoyisika ngithi ngiyakhangeza uyayishaya nje kancane ifoni iyiwela la uzovuka yena ugqoka ibhuluku elidabukile lapha sathi siphuma kupotsho ngawela professor shuthi yena wathi mayese kumele aphume kupotsho khona kunamatshe laphana ke kwajantshi yabo wezwa ngetshe nje lalishaya wathi mayephenduka kunama S security sekumele aphume egijima akasanakile manje ukuthi kunemoto u-freeway unomuqo phakathi concrete ovimbele abeza ngala eThekwini abaya le koClaywood yena ngobe ephuma ngala uphumele emotweni eziyale eClaywood kunezihlahla la ku-freeway uma uphuma kumele uqale ulunguze ukuthi ayikho yini imoto eqhamukayo ziyagijima imoto zaku-freeway unokuthi uphakathi uwela imoto mhlambe ziwu4 zonke ziza kodwa manje ngokushiyana ngoba ubona imini nje kanje angithi wena ubona lezi eziwu2 ngeke uyibone wena ugijima uzoyidlula leyo yokuqala nale yesibili uthi uma usuya ngalokhuzeni lesithathu ikushaye yesi4 ngamshiya lapho nami hayi mube nenkinga ngikushiya lapho mina ngofika ngitshela abafethu ababheke usibani bani usenzeke lo ukuthi uphe ulapha ku freeway ngithule ngimbone lapha kade ngingahambi naye angimazi ngoba phela ukade hamba nawe uyagaxela kuthiwa hawu nanga umuntu ofunakalayo udayiswa yibona abantu ohleli nabo impilo yasedawo zweli njalo akudayise umuntu ngo10 rand ufe ufele nje 10 rand yabo kunzima la edakamizweni manje ngoba iqiniso lithi kwangaba yiwena usala kule moto le labantu abashona begcine bengangcwatshwanga imindeni yabo ungathini ngabo ke kuthini kuwe yabona labo ke ba ama dangerous ku accuse babo bayingozi kubantu yabo umusuke wake wahamba naye lo umuntu lo mhlambe sothi mhlambe washayiswa imoto la noma washawa abantu la washona la mhlambe nanibamba inkunzi yabona wena umphuma uthi uyobamba inkunzi it's either uzoboshwa noma ulimale nje kabuhlungu noma ushona uphakathi kokufa nokuphila so sekumele uchoose wena ukuthi wenzani hayi sebayiyekile most yabo professor Nkunzi ngoba manje uthe ephuma egatini uthe eqala ekhipha igama lokuthi athi siyobamba inkunzi siyo soshaya iKhamasi thathi soshaya iKhamasi uvela mbone uaccuse mayifika kuaccuse ufike ugcwele igazi uzofika athi awangibulaliselana akwazi ukuthi ngofika umuntu ogcwele igazi ekubuzwa wangibulaliselana inini nangibula nani ngishiyelani bayibona leyo nto usazoqhubeka uyobamba inkunzi ngeke usayi cause manje uthi umhlohlo uba nenkahle kahle yena usuke ethiphisa wena ukuthi ungayi lapho ngoba umubhizi uyixina ngokuthi athi ngiyekho ulibe evili kodwa ngeke athi ngihlale phansi noma athi ngiyofuna amakani necardboard ngeke uzumbone kodwa waqala wathatha umess uyaqhamuka iyona into yagcina isingiholela ukutheni ngcine ngifa le and bayabalanda abafethu laba bantu laba bafela la sibhema khona drugs it's either uyifele yena noma what bayabalanda abafethu ngoba uyabona la suke efele khona inqwabe esazolandela ezofela exact same spot la afika ayileli khona nani ke enye into wena professor uyazi ukuthi umuntu mayishonile endaweni kumele afika landwe ngehlahla but thina lana umuntu uyashona shonele la asuswe la uqubulwa yithina futhi simthatha simisa siyombeka egatini
sishiya umoya wakhe ngala abakubo mabefika bazofika bamthathe ngehlahla lapha ya umoya wakhe useli ngala noma ngasafika abakube ethathwe laba beyidumbu athathwe yilaba beyidumbu abakuba basazi nokuthi ufele yabo omunye walishiya ihlahla lapha baleka washiya ngisho imoto lapha yi wayethi uzomlanda ngehlahla phume baleka ukuthi nithi ufile lo muntu nangu nje lo muntu lo umbona yedwa uthi lo muntu uthi angiyindawo mina ngihlala no accuse la yabo omunye ngomthatha uhambe naye ngehlahla lakho lelo ihlahla mele libeke endaweni eright ngiyakuthatha uthi uyola ngumphefumulo womuntu wena uthatha ihlathi uyolifaka ebhuthini yokuginqeka leyo muntu ishayisa futhi kuthiwa mele uvuke ungakhuluma isimuntu ekuseni bozophatha ihlahla hey ukuthi hey professor yabona manje kade ngimtshela umnqobo besibadala edragsini yabo khona idrugs usungalibhema usungcono ngoba uyakwazi ukuthi uyicontrol ngoba ukwazi ukuyicontrol okay mina ke ngumuntu ongasalifuni kodwa ke ngokuthanda kwami labo gift balo leli drugs ngisalibhema kodwa mina mangathiwa umnqobo ngithola usizo hayi wobuya ngigcina ukungibona ngibhema drugs awukhulume nabantu la yini ofisa ukusiza ngayo professor especially ikhaya yabo professor ekhaya into yokuqala engiyidingayo usizo kunalento ngathini abanye kuthiwa yini into oyidingayo athi i-rehab ayikusizi because lama medication wathola lapha e-rehab kusayiyona lento oyibhemayo la kunalomuthi kuthiwa i-methadone i-methadone professor uma uzoyiphuza iyawuqeda arosta waloko usubhema lapha kodwa umuke wathatha ugwayi wawushisa uvuke wonke ugufti futhi uthi uyambona umuntu ngathi usebhemile uphuze le methadone wayesebhema ugwayi uyayizwa leyo nto uphuza imethadone ngibhema ugwayi ngisabhema ihunga lapha ngisho ngathi uyihunga keke liyanga sayilokhu ngithenga ibhodlela le methadone engaka usabhema ihunga ngoba manje lento uma ungayibhemile ushawa into eyodwa naleya lo ya obhema upowder lo le yabo kahle kahle rehab yomuntu ila kumele uyitshele wena ukuthi no more ngeke uzufe ayikho into ebulalayo lento kuthiwa futhi ufuna umuntu ongakusiza ukuthi akusekhaya ngidinga ukubuyela ekhaya professor emangozi ayikho lento emangozi professor ngifuna uunderstand mina professor ngingathini mina sengiyasaba mina side la myself mina ngiyasaba mina professor nginokusuka ngemoto ngihambe ngiye eDurban station ngiyibona imoto angithi uma sike sahlala na eRichards Bay esikhaweni nakhona ubeqashile kunomunye umuzwani ubaba lo beyisulumani lo abanengane usewashona abanengane umfana nje umagcina ubona abantu abangifaka bayagcina bangifaka lentuzane namasulumani bethathe ngifuna ukubuza nangalesigqoko nakhona hayi ngahluleka yabo nje mawuthi uzongithatha uyongenza izinto mina mangenza into ngathi ngenza into ebhekane nami because mangizokwenza into ibhekene nomuntu noma ezozuzisa omunye umuntu kuzoba ubugebengu lokho ngihlezi ngizokwenza into ebhedayo isidla amaningi esakeni ake siyivale namuhla ngoba iprofessor nami nginenkinga la last year June yangibona ukuthi ngihamba kahle kanjani but ngeke uzubelieve professor bengiphukile mina yabo la imilenze la inyakaza khona la ngishawe itruck yabreaka ngami itruck
Nduduzo umnqobi namanje akakholwa professor. Kahle kahle mina ngiyena umuntu obekumele alulamele la emgaqweni. Angakalulami. Ngisanayo leyo nkinga leyo because yabona mangichama professor ngikhalisa okwengane encane. Nesibhedlela ngezi into ezongisiza ukuthi ngize ngibuyele ekhaya. Isibhedlela sesaqeda ngomsebenzi waso. Sekuyimina ke manje sekumele ngiye ekhaya. Yazi ukuthi leli langa ngiyonyathela ngale emagcekeni professor ngiyofike ngichame nje njengomuntu right. Lana ikhona lento emangozo. Yiphi le professor? Lebhenyo. Professor, lento akukho la ingekho khona. Lento professor akukho la ingekho khona. Noma mina ngeke ngize ngisho lento phambi kwecamera. Uyayibona leyo nto? Abanye abantu bayitshela ukuthi mhlambe lento ilethwa yilabantu abasidayisela la. Cha. Nayo ngambone edayisa lapha usebenzela umuntu. Bayazi abantu bala ekhaya ngabatshela. Usebenzela umuntu. Abanye abantu ngababona begqoke nje eshaya ingubo ezinde. Isonto lihloniphekile leliyana. Na amaChristian ngena phakathi uzokubona ke ukungcola kwalelo sonto. Ngena kulona isonto phakathi. Ungafika ungakubona usho usophakathi. Thatha kwaziwa befundise kuphela. Uzofica yona lento lebulala intsha yala eSouth Africa. Zibuze wena ukuthi yini intsha yalami ke yabhema lento kunzima kangaka ukuthi bayiye. Yazi ukuthi labantu bangabanye mabeka bayibhema lento kulula kabi ukuthi ayiyeke. Kulula ngempela kodwa ngeke aza kutshela. Ngoba yabona le day iyeka uzobuya umbone esedayisa uyithatha phi imali yokudayisa lo muntu. Nduduzo. Isidla amaningi esakeni. Asiqhubeke kusasa insizwa yakithi. Kubonakala ngathi kuningi osamele usathulele khona. Isikhathi konje uthe isikhatsini professor. Okumele ufike ngaso. Umuntu osigcinayo phela nami isikhathi. Ngo 9 o'clock kumele siqale ukushutha. Futhi wena ngabo 20 to 9 kumele usula. Professor ula. Futhi uzoqala ngontombazanyana. Mina ngiyakuthembisa ngithi. Yeah. Ufana nodadewethu omncane. Uyakwazi ukukhuluma. Hawu. Yabo mina ngizothi ngene. Bhuti ngicong imali eparish 5 rand ngithi parish. Ojangli osi. Yizona izinto esidlayo lezo. Yabo lo lento ithola inkomishini encane ngazi ukuthi ngadla into engizohamba ngikwazi ukuyiphuza. Ngicela ke lokhuzani lezo zinto lezo. Okay. Duduzo isidla amaningi esake njengamanje. Mfowethu siyakucela ubuye kusasa ubuye nale chair encane le. Nina bendlodle nophapha ekhanda kamenzi lokhuluma uprofessor ngoMkhize Ndaba phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho sohlangothi la kaMandlakazi. Namhlanje sibe nesivuthe se-episode le ndoda igeqa amagula le ndoda ilento engangicabanga mhla ngiqali MPTV1 ngangifuna into enjengale ngqo into enesifundo efundisa yonke into efundisa umzali efundisa ngokukholo efundisa traditionally efundisa umfundi efundisa akekho ngeke azafunde lapha akekho ngeke azancele lapha bafuthu siyabonga ukuthi nibe ingxenye lohlelo lokuchungechunge nangendlela leseka ngayo uhlelo bafuthu siyacela bafuthu neseke bonke abantu akubona bonke abantu abakwazi ukuyikhulumela akubona bonke abantu abaphathisiwe kodwa siyacela ukuthi wonke umuntu uma ekhona la mnikeni indlebe futhi understand ukuthi hayi akafani yena nobani abantu abafani lensizwa iphathiswe kakhulu bafowethu nengicabanga ukuthi kuningi kusamele sikushare nayo ngoba sigcine nje sakhuluma ngempilo yayo nangokukhula kwayo kodwa ngokusabalala ke kohlelo sagcina singena nakwezinye izinto engicabanga ukuthi ziwumongo noma ziyisiqu
salo uhlelo. Siyacela ke bafowethu mangabe niyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu nicindezele subscribe button, nicindezele nebell uqeda idakamizwa ngithi kusemandleni ethu. Ngakho ke siyacela abantu bejoin membership ukuze sizokwazi ukuthi yabona nje kube membership yethi ibalansile. Endoda bese ayithatha sise rehab noma bese ayithatha manje siyigibeza siyibuyisela kwela kubo. Kodwa ke siyacela mangaba khona onamandla ukwazi ukuthelekelele lensiza ukuthi ibuyele ekhaya. Siyacela ukuthi angifonele ukuze sizokwazi ukuthi siyelekelele njengoba ishuthi nesifiso sokuthi nje iyogxoba emagcekeni kubo nanokuthi iyacabanga ukuthi mangaba nento enjengaleyo izinto eziningi zingalunga. Ngakho ke bafowethu sengcenga